uma khona ngizoya kodwa wamphanisho ukuthi ngiyapara zokuthi ngambathe yabo lapho wena uthuma khona ngibuya futhi ukhute ngapha kwami ngekebeka kuya phela ngetatisa le karolo nesishume ezinto zakho ngosibusise ngiye kuwe ufika nako ufika isikhathi Jacobo akamile afanele ukuthi anke akhetha amadoda abathibiseno abakehlisa umfula usala sala yedwa ineloyili yafika lelwana usiwa bebayisa ineloyili lelwana Jacobo lebasta ukukela mola Jacobo haleluya kebeka ngeke soke unhlona keep package kebeka ulisi ngeke uyisoke unhlona no ngakubusisi muthi muhlona no Basibusise. linyeloyili yakho siyabuza wena wena ngubani uri naki mina Jacobo nguJakobo utsiba uba uthi wena wazi ukuthi namhlanje Awusatabizwa awusabizwa ngoJakobo uzobizwa ngokuthi wena uyisrayeli Jakobo waphenduka yabo izibulo ayokuthi esibusiso ehleliyo bakeng sa ntate wa hae ntate wakhe Isaka Amen. muthi muhlona no osabusise ibile le mahlo a hae namehlo akhe angasasaboni angasaboni kakuhle atsoyibethele ngikhoka lelu uma ngemndeni impatlholola faso usiso yabona hayitshwa basifani tate thwela bibele mbhalo uthi o tliswa kulethwa uEfrayim o tliswa Manase kuleso Manase muthi muhlona no le lentse ba balo uthalethwa nabo bakeng sa molao wa Mose umthetho uma le bona ba hlolona uthi labo babusisi atsoyibethele balele balo uthi atsoyibethele Josefa fetola phendula isibusiso uhlona no bathandwa le lentse ba izandla zakhe haleluya aqala wayenza zahlanga kwazi ukuthi ayenzeke imfalo thuna nabathandwa mama notata zale nkosini Amen. Akhotsobethe. thuna nabathandwa Ngafumana bhalo elinje. balo ilizwi lesibili Ke ngathini zaseluka Luka chapters 18. Luka u18 Bala ku-16. Babona u16 bakwazi ukuma cela bame Bana ba banyenyane e ba le tjena ya ba Jesu o ba bitsa are le sang bana ba tle ho nna mme le seke la ba thibela hobane muso wa modimo ke wa ba jalo ka bona le bala balo fundwayo Jesu re le samba uthike uJesu uthike thela abantwana ntate motleleng baba mkelele ayisale mathi makwama samazibulo baba sokwabantwana bathandwa ayisale mathi asasa mazibulo isele ba sokwabantwana kuri nekietsa thu bekayenza imfundiso batsinda kahle nangale namhlanje ka lebaka la hore ha ukuthi kahle
tlhonolofatso ya bana isibusiso sabantwana it's a celebration isiyoza ba ka lebaka ngayokuthi la sebe seo re keneng ka ho lesono sona esizwe bakeng sa Adamu ngayeka Adamu Kgotso e be teng. haleluya re tlameha hore ha ngwana a sifanele hlaha umntana makavela re ka thaba singajabula re tlose sebe sisuse isono leso uAdama Kgotso e be teng. haleluya a se behile asifile maphelong a rona empilweni zethu e ne le thuto ngokuyimfundiso ya letsatsi la kajeno. kankana namhlanje Kgotso e be teng. Thula nabathandwa. mongodi umbhali ke tlo dula setulong ohlala esitulweni utata Kgotso e be teng. haleluya Modimo hlolola. haleluya jwalo ka Jesu njengojesu nna le ha a ruta simekafundisa a dule setulong ahlala esitulweni haleluya Modimo hlolola. thula nabathandwa ke batla funa ukuthi bana le abantwana batswadi ba bona nabazali babo Kgotso e be teng. haleluya ntate athi baba athi ke kopa ba sekebe ba ba le baemedi bangabi ha e nabammeli banene mme o teng umama makakhona e be mme fela umama azimeli Kgotso e be teng. haleluya hobane jwale ngoba manje hosane e tlabe ba sasa hlahile bathi niyachatisana la o so thwe jwale re chatisitse bathi siyachatisana kule sona nojonasi bese yasifaka manjani ha tla le mong Mageza yedwa. Ha tle a le mong. Mageza yedwa. Modimo hlolola. Re sekebe la monyadisi Kgotso e be teng. thula nabathandwa Bayibongwe Nkosi. Nkosi bayibusise Jwang Sister Salome. mama Salome esikuthini wena Hosane tlabe se ke qabanye le ntate sasa uzocabana notata haleluya kile jwale ka o wathatha wakunika kwa-treatment ka mantswe a mane ke re lokisang bana ba lona abantwana Kgotso e be benu teng. haleluya ha le ke fela la ema line mani ngamanje then le tla kena ka ra red carpet ngena phakathi kwe-red carpet haleluya ha ngwana a tlo hlononofa umntana ungena ku-red carpet haleluya metsi ana e lo a bonang lamanzi lawa ara baulu ayethwale pawulu lene enhle Kgotso e be teng. haleluya ke tlhatsuo ugezwa actually re adoptile ntweng le nto lena se ya bapostolo ke asebapostola ya baroma le bakatolike nekapopu le Kgotso e be teng. haleluya then ha ngwana a hlaha upopu Kgotso ba mo umntana fuke ka metsi ambathelwa ngamanzi haleluya ha mo tlotse ka o agcoriswe Kgotso e be teng. haleluya Amen. oli ke bophelo jakobo jakobo uthi Kgotso e be teng. haleluya Kgotso e be teng. Ha eba ne mo teng ya kulang ho lona akukhona okhulayo phakathi kwenu le bona felle le mo tlotse ka o ebile oli ena Oli lena. e ne le yona bophelo okuyiyo impilo Amen. Kgotso e be teng. Amen. ke ka hoo le Jesu ngakho nojesu o tswa tlisa uthi letha sehlolo sa theko e kgolo haleluya ke ka hoo ho thwe ngakho re kuthiwa saule saule Kgotso e be teng. Haleluya. wa tliswa sejana walethwa isitsha sa oil. se-oil Kgotso e be teng. Haleluya. Bibele re Samuele samuele ka tsa lenaka la hao ka Haleluya. oil. Kgotso e be teng. Hobane ho teng Bobo ya khona. ratuweng ke pelo ya Ofundiswa inhliziyo yami. ya baruti Oil fela. yabafundisi phela. E be teng. Lord, ke ya motho mang le mang. emthilo bani lobani Ka hoo la utlwa ngakho mawuzwa Kgotso e be teng. haleluya Bana e leng di-dermatologist ama-dermatologist ba dealang ka skin ba abadila ha ngama-dry o ka skin thola olive oil bathi ma wa ungatholi itlotsa le letlalo la hao wazigcobisa ngayo le a fetoha ebe kareng liyaphenduka ngathi ke la ngwana e monyenyane. lo mntwana omncinci jwale banyana ba hana manje jwale abantwana ba se ba sita ko nka oli bayahluleka ba se ba nka polishi bathatha ba ikenye polishi bathatha amapolishi Modimo batlong tsa bona banna le ba ya benya jwale ha re sa tseba kapa ke kgauta kapa ke silifela noma isilivela ke lethabo fela ijabulo ke makunjalo hlalosa ngingachaza taba ukuthi tsena le indaba lezi sekebakatseya ningakhathazwa ibhawulu haleluya be le re ntho e re etsang bese nithi kule Ankenke bhawulu mopostola Apostola, wa nke etsang yenye. ke e tswang Bibeleng ephume ebhayibhilini jwale re etsa se tswang Bibeleng ngeze uphume ebhayibhilini ke kopa ha le etsa pina banenzi ubo ba itukise bomme